Kejila Meghalaya nia kesengi kelayo biang bensakhi ya katamasa kingding balatip kum ka Meghalaya Kayak Festival arhajar arphulai bala penlong hakawa umtro Whitewater ke bahab hapok asnong umtham Ribhoi district. Ya kani katamasa la penlong daka Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited haringkat kejing trelang bat ketenat Sports and Youth Affairs kejila. Kani katamasa kadai bahan riu bala penlong hakawa umtro bat bun kinong kingling na keleng kari kepertai haringkat bat kinong kingling jong kejela kelawan banyashim benta. Habakren na kaliang kakong lari koridor karkrang dukot jong ka Ribhoi Water Sports and Tourism Cooperative Society Limited kelayat hu bahakani kejing yakop kingling kidon hadu arpusan ngut kinong kingling ki banabar kari kiblewan banyashim benta hakani katamasa. Kayat hu bana Meghalaya lai ngut kinong kingling ki banyakun haka professional category bat prangut ki banyakun haka intermediate category. Kelayat hu uru bahagani ka sengi sedang layo ban penyelek kai shwai ki kena arit haka intermediate category badi ki basa an sapateng pat haki sengi ki ban sebut. Ya kanika event ya kanika Megha Kayak Fest di peniat ya kanika society jengi te mentakas ni ka kadar tarik Oktober ngila sedang ya ka intermediate kategori kata ka down river te ngidon chipo ngut ki nong lek ka nong yashim benta te kibon ki lokal jengi ki kide ki lokal kamut nang ni national bat national ngidon te ngidon ro na Arunachal bat na Sri Lanka ki badai haka intermediate ya ka ba mentakas ni